Your presence here is really makes this program a grand success. So maybe in the next year, if we are organized or maybe organized under program also, maybe bigger and bigger of this football tournament. During the first tournament, we have already invited the CEO and our CEO also, along with the Home Minister, with the high rank official from the government of Baclays, attended here, and we are feeling safe because the cooperation between us, the public, and with you, the front line of defense. And then, from time to time also we are having a meeting with these people also to make them understand about your presence here, because your presence here, because see in these rural areas, sometimes the people do not understand about your presence here, but your presence here is simply and meaningfully is for the safety and the security of our country. Thanks again, sir. Saudara Rakyat Noiskin and the Dorbar Rakyat Noiskin as a whole, I extend my warm welcome to our chief guest and his team on this final football today. Your presence here, your presence inspires us all. Thank you, sir. Kababut nga ay kapdiang burom, nadi kapdiang soba, ya I sodar, ibalong inoilam hapo karay, hakani ka football tournament, ya I siyong knod yung Dorbar Rakyat Noiskin, ibadon kang lima hakani ka por, ya ki rangba isnong, ibadon lang hakani ka por, but ya ki riurangba baro, yung Rakyat Noiskin, ki baladon hakani ka por, bansaki, nagbanta ka final football tournament. Kung juro ang kapdiang sobhaya ki team, ki bansa yale, hakani ka por, nagbanta ka final football, ngakidbok ki ruyang, ba kinyo ya kata usok jong ka jingjong. Ngapdiang sobharu ya baro ki pajba, ki badon kalim hakani ka por, nagbanta ka jimpet kai, ay ba ka jingdon kalim jong pi, kani kasngi kanang kabapu kaping, but kikambaro kinang kibiyay bay yaranti hapo jong garay. Kapaniay kani ka program agbede bat kani ka tournament ka bamenta, kapede ka final. Then nangta hagaban kong eng ay hublay yagi team baro ar kiblasim menta bat kibalapoy hadu kani ka final. Ka jingrapar ka bakraw ay kalong ikitim kabitin sim kijingkit klik kabakia ban buran berom nang bagaji nak kai kan long kebadan berom bat ke internet te ikin berom ro yagi referee yagi linesman bagi nong penai nang bakan mami rono dingia ke sursi kabar ngebuk kijing depan kabakrau ya referee, linesman, ng penyai kena baro, bakin pengor ha. Bat bakin nam tho ay gijing baklayo no player, nang bangin yo gijing la kai ka bitana. Ay ko bleru ya baro ng so sinong yo Rakyat Noiskin, di pramarjan baro ki balaywan ban sakilang hagan negesni kajimput no jong negiji la ka football bal pelong de Rakyat Noiskin. And so before I close my speech, I delivered some short speech, and so sir, our chief guest and guest of honor, with your presence here in this tournament, I am very happy. We will get a great intentions and triumph for the people of Rakyat Noiskin. Si bila kat kubur masa sini,
Entah nama Tesal, Kompeni Kementerian Lengkap, entah Pos Medal, Naya Bajar, Bat Kumju, Intelijen TAD, nak kendeka hak mai Pos. Te, ai mu obrei tai kendra, bawa ai, kamneng ke bakoi bersuba, nang bagi kita kai mutal sini, kenlong ke bagi syangkun. Kumju ro, ai obrei yang kini kini mahatli, bagi kai mutal sini, toi kai, dang mesin, nang ba ni pe ba habang ni pe yak jing la kai nyo pi ni hon te kum juro ngai ku play yak jing wa chnong ki member jong garai bat kum ju pe ba ki belawan bat sakilang yak ane tournament jongi kebakaran sken kan penkut menta ka sngi ngam don ai bandong tang ki jing ku play ki bo ki ruang lete lanum la semsnem ngin kham penlong yak gila kai ma kham itunan takine kin ngai kublai sibon ni dap daga jing sungu kabakrau ya ublai trai kenrat ubelari ubela sumarangi tat hadu negasi hoi ngelayo ban penlong ke negara tournament kejungi ar pusan ar punriu Henry nagi daw jong ki jingjia hapo karai musken imla ban le hakarukom kabade kum hagi digi snem di beladam ngai kublei sudar jingi bapaniat yang naga jingilang haga naga jingilang balengkot haga naga nak pai jong naga sni mementa bat ngai kublei gitim baro kibelawan man shimbenta but ya ka executive committee jo ka right nong sken but ya ka dorbar right nong sken hi ka ba la pedlong ya kane ka tournament ka bamenta ka no ka jing itanap ka tournament bamenta no mau ikan thei na po mausun but na po lat menring ru kiwan man shimbenta bat ngai kublai kerpan ya bro ki pai ba ki badon hagane ke Lampung namar ka poro kala khamit na benta jungi ba khnang bukan ka jinga khnang bukan ka jila kai kan long ka bajok tangum ta kublai sibun kublai sijang bai kai da ki kan thei kum kalan menring women club bat kamausun sport club bat ngai kublai ya isar BSF Kompeni Mandar thank you sir you present there tenga so Banong bat ai kublai ya kirang ba snow ki blai trai rengkat bat sodar bat karai no skin bat kam tamme kiri rang ba bat ngai kublai kerpang ya ki tim ki blai sit benta arteli katang mangyut football club bat ka Bodar 11 Football Club bakila poisya kene ke thong jong ka final bat kene kade ke closing ceremony banga kerman gi jingile kai jong pi kalong ka bah bat pe itnat pinle kai da ka mensin ko be chit rem bat ka kerman ba pinang tiu hak sport na ka por sia ka por te neng ko ka bat chu kana lang kon happy day bat kene ka tournament baro ki pai ba jong ka right no skin kilatip wak dapreng jong ke jinge bat ke jing tenju bat ke jing persya ka bajur nre hapreng jong ke jingelam jong sodar jongi ublatre sitom mila bat sngi umnang su bandio thia bat la penur long ya kane ke tournament hadu menta bat dak hikmat jong pi filasaki ba usodar latre sitom na ka por sapor kan thia klem dem wat hapreng ke jinge ke jing pantut jong ki briu bakato gane tenga kermen ba pi ki pat ba jong ka right no skin bat ki banabar jong ka right no skin ba pinai ai ke jingi trailang bat usodar bat ka right no skin ni baro ka we banang ne chakmat bat la semsnem ka kermen ba ka jingi le kai football ang ne kanlong bakham he bat bakham itenat te la karpat ro ya baro kinang pekai ba pin soba ban burom ya ulain ba pin nom syong hakmat jong ulain nama Rio Leste don kajing bakla jang ki player tekan poi jang jing mensau ublei mala adat yang i banjadon nang hane makot khu aga jing jing mala kasi laong inga ban kren kot ngam don he ban kren nei kajing wan jang i hang ni long ban sakhi ka final football jang pi
kum belajar kipot snem la det yewan bat sakhi lang ban ai min sem lang ya ka jing job jong ko ne ka tournament bat ya ka ra yi ba ka ko wei aku ju ko por ai kublai ya ti member snong jong ka ra no sken with regards to these men with uniform, the first line of defense of Raj, of state and India. Nakaliang jonga lapan pau kumway parlok ako juga po ngawan ngayang hangni kum sekretari jongga riwan ni football association kum maflatip hi ka riwan ni kadai hi ka football isu penat isu i banwan sakhi ya ki jila ka football hakleng ki jaka ki than ki jongi knang man kentia penyela ka football nang ne sakmat ngai kublai ayo saudaru balakot sumbhayanga di presiden idonlang finance secretary idonlang nakapata banwan sakhi ka ne ka finance football ai ba ka ne ka finance football kalau ka bacop tapi tenat bat ka jeng ka khu ya karat nang ne sakmat Jialang kebalengkot sebagai New yang jilakai football final mentah kasni peringkat li kenhun ke baklain. Di bandar dua pasang yang tournament kelai lapha, bakal 8 poin ke final. Ngilo dekat pengkosen batwi na kadau ba nikwa banyo i ba kadong kathan hamtam kariwan mi gedungi kinkiu irat hakakam tu jilakai football. Lain yang tak kadau, laya pelai por kenang. Banyak nak berpi kan ke por. Dan dengan sudai ban ai buram lu yang soldar nama tak ke di balai dep keren sakman. Nama hapedeng kum kini kikam. 6 la banyak klem kijing ban 6 la ban job dalam don kijing Ka jing job dengan ka tournament ban poe ke final tak kasni. Tam dei tang ka jing job jong soldar marwei, le ka ding dei ka jing job jong mapi kinong senong jong karaji baro. Nama pila ai ya ka tiga mon ka yang jong pi haduk bahkan dakut mentah. Nga pempal jing sungu ya baru ke bilang lahang ni baru ya kini ki officer na kalian jong ka kam sipai hakani ka tanat ya dari jong ni. Bat nga ker sungudai ru banai buram kerpang ya ki tim baru artali. Subahan pani yang jinakai ke tanat du ke pila. Kenang ba ni kina pikai ngin sunguhun ban ni i ba kidang don buan kisap ki balaburi hakani ka dong ka thai ke jong ni. Ngini aidon rengkat batpi berobor nakapor sakapor kuno banginang kentiu ya kejila ka football hakani kadang kathain kadang kubule jarngu ublen kurpun of this area Naya Bazar. I very thankful to Sardar who are calling for closing of this tournament. Today is final and I am very thankful to local public of this area. Today very happy day because of one of the top to organize here, and I am very thankful to all population here who are spent valuable time to watch final match here, and I am very thankful to all population of border area who are available to watch this match tournament. Today is very happiness day because of we are all are celebrating to watch final tournament here. I am very thankful to all population because our neighbor country, so peaceful country, and both are live in a brotherhood relationship. So we are as a neighbor, as a border population, we are very happy to live here. Thank you very much. Thank you, Sardar. Thank you very much. Kau bakia bangila banyadan lang mentah hakani ka football final jong kathat bai nong skin football tournament ngong ning sam ngamla khem da ai kuble ya ki volunteer ki bla trai stem na du men stem ban pnya ya ka parking ban pe ya ka jing ya pe ya tanti ka kam ka baar ya ki organizer u secretary jong ka football tournament ka balai ya ki executive member jong ka rai nong skin usung knor sodar bat ki wei ngai kublai kerpang ya baro ki pajba
kibanadu basdang kana ke tournament kilayadon ringkat ban ai men sim ban pencong sheet ya kana ke tournament jongi hadu menta kasni ngai kublai ibadam ibadai sekretari jong ka football association jong kariwar ningi i president sa Isar Tiwari Isar Yadam ibadai na ka BSF nang tanga ai kublai ya baro hi ki biadon lang hang ni ka jing don jong phi ka pen i ka jing job jong kana ka tournament nang ta ka jing kerpa je ki paj ba shua ba phin pe shua ban sedang kana ka tournament tolong ki ba jai tam kita ba syong ha janu lain kham sengai la se yo don ka jing men sau kan pen bun kam ya ki nong penyai te nga keturu ya ki tim baro ar ki bla pois ka final ya ka border 11 bat ka Tangmang Youth Football Club makin long ki bajai kin pen i ka sport spirit ya ka jingye trailang ya ka kanuksa babha ya ki kena ki badang rit ki badang dang dei ka por ban piu sakmat. First and foremost I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest Sir Tiwari and Sir Yadap for gracing this occasion with your presence. Your dedication, discipline and service to the nation inspires all. And it is truly an honor to have you with us today. Your presence has added value and great honor to this. Kendrem gilandan di badan hakan ikarinsan sobha bakin wan sakmat kenang bangin yo ikajingay kublay kitbok tiruyang ya baro art likiti. Ka kerteng jong ki players jong ka Tangmang Youth Football Club kilong kini harum. Proteus Mar Sharing goalkeeper. Kerpa di kini kibasya kiba yang nakmat sobha ya songlang sobha wat pensitom ya kini ki riurang ba kiba don hang ne hapo pandal sobha ban ya burom lang da kabang ya song kiba nakmat. Abang ho. Ini tarang ke bawah. Ini kita sama kelama. Wah ni sana. Kom. Kom ni jam dulu. Kom. Ya bang. Dah saya mau diam. Sebelang, sebelang.
Nepok, jangan. Shoot. Phải con lẹ, con. Con đang em gọi phải. Phải con lên. Cảnh rồi chung biết. Ai thế? Bao nhiêu tôm không? Bắt rồi. Anh chưa đi, anh chúa anh đi chỗ nào cầm cái này. Biếng này. Biếng có nó không có làm biếng phải không? Biếng. Mana đi? Mana? Làm khi nào nó darah lagi biết ăn bay lên không được ra bay rồi mau phải luôn vô phải học nữa Black Kambudu.
Alkai dulu li senyurom-nyurom. Đập này, kệ này. Syariam na bro sedih ke? Dan nak cerita ni. Lah sebelum ni deh. Oh, ada. Sebab pada tahap tinak bentau best school sangat kuat bentau yang Rhinos kan ya company commander, I request you sir to please Sebab tahap tinak bentang Tangmang Youth Football Club kabla poin sa final jong ka Rhinos Ken Football Tournament Arjat Punriu. Kublai ka tournament committee jong ka Rhinos Ken kabala organize ka tournament football ka SNEM Arjat Punriu. Nakabenta ka jing paniad bi RT jong pi ka committee yaka nega tournament nega SNEM bada ngai kublai ru yaki ba kerpangai nakabenta kinong job ke bodar 11 kepala ra yaka kusnam kum ka nong job nega jingalai kai ka final nega sngi te ngamla ru kan kublai yaki players baru khoj ki ba nakaling chongi ngila kila ki players jongi ki bala tresh tom kat bala anrei ngim sim lala ban kot ya ka thong ban yora ya ka nam ka jinjap tetang kita kublai shun Thak tinak benta ka Bordar B11 FC
kiên cho bên ngoài kia cái liên tin của Kim và ninh công đây ngầm lại và ai cũng đây khi này là kết cam trong cái hạt tham ai và penyakit cái tournament ke isong kun haduk ke pasdang haduk ke bekut bat ke baar ke cara spotar jong ke border B11 Klema PCR ngim la balik kai ba bat info isu ke thong ke jingjok te nang tarung ai ngai ke kublai ke tangmang ru ke balak poin final ba kelai kun te hi pada ka bekut te dan hi bojok ubaram te monum duk musim bat gini kelung kena ru sini snong stau ba pindang pilai i kita sap ki phong ki ba pilak wanra na slo ki player piru nang tre stom bat nang kiu tangini kentin kublai sia jarmu